Sjedišta eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske u Mostar mnogo je planova u vezi sa povratkom Srba, obnovom pravoslavnih hramova, uspostavljanjem još bolje saradnje sa drugim narodima koji žive u gradu na Neretvi. Sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem u Mostaru je razgovarala Nataša Miljanović-Zubac. Vaše preosveštenstvo, evo, veliku pažnju javnosti izazvao je vaš povratak u Mostar, odnosno povratak sjedišta eparhije Zahumsko-Hercegovačke u ovaj grad. Što baš u ovom trenutku? I kako ste se odlučili da to bude baš ova godina, iako ste najavljivali već praćenje sjedišta? Kao što sam i ranije govorio, i juče sam govorio, to činim se u svom govoru, da je ovo možda važan trenutak, ali preduslovi za ovaj trenutak su napravljeni od naših sveštenika koji su ovdje već od malo prije nego što sam ja postao episkop, od 98. 99. 2003. je došao iguman Danilo koji je prvi počeo i da živi ovdje. A onda smo 2005. imali to osvećenje manastira Žitomislića i obnovu. I od tada smo definitivno odlučili da nećemo da se odreknemo doline Neretve, prije svega mi kao crkva. I došlo je do jednog neznatnog povratka naroda. Mi kažemo neznatnog u odnosu na ono kako bismo mi željeli, ali znatnog u odnosu na to kako je bilo. I onda smo pokušali da stvorimo preduslove da počne gradnja saborne crkve, da se obnovi Vladičanski dvor. To nije sasvim završeno, ali ovi ljudi su radili do te mjere dokle su oni mogli. I sad je bilo potrebno da ja tu budem s njima, da bismo mogli da to sve što je započeto, ako Bog da i završimo. To je glavni motiv, ali još glavniji od tog motiva je što jednostavno je tu bila sjedište eparhije pred ovaj rat, a ja nisam imao hrabrosti da budem taj koji će prekinuti taj kontinuitet sjedišta eparhije Zahumsko-Hercegovačke u Mostaru. Vladika Atanasije je prenio sjedište u Tvrdoš, ali znamo pod kojim okolnostima i iz kojih razloga. Naš povratak ovdje, dakle, je prevashodno zbog toga održavanja kontinuiteta i čini mi se da naš identitet u Mostaru uopšte nije sporan. Ljudima je potrebna bilo kakva institucionalna prisutnost ovdje. Neko ko će moći da kaže u ime njih nešto što oni govore, ali se to ne čuje. Evo samo jedan primjer, ne zato što sam ja sad Grigorije, nego da se bilo koji Srbin juče vratio u Mostar, to ne bi ni jedan medij prenio, ali pošto se vratio vladika u Mostar, onda je to preneseno na medijima i u regionu, mogli bi reći. Dakle, ne vladika kao sad Grigorije, Petar ili Pavle, nego vladika kao institucija i to takva institucija koja ovdje je duboko ukorijenjena. Mi smo sarađujući sa crkvenom opštinom Mostar više puta boravili na ovom prostoru i imali smo priliku da se uvjerimo da ostala dva naroda koja žive ovdje prihvataju Srbe i prihvataju srpski narod, prihvataju našu crkvu. Kakvi su dalje koraci vaši? Šta mislite kako će u tom pravcu teći saradnja sada? Pa ja mislim da i drugi ljudi uviđaju da je srpski narod bukvalno dio Mostara. Da ne govorimo o istoriji, kulturi, o čemu se već mnogo govorilo o crkvi. Ali ono što je još važnije, srpski narod je jako važan za Balkan. Ja neću da govorim krupne riječi, ali je veoma jasno da bez srpskog naroda na Balkanu nema mira ni napretka i da je to sve što se dogodilo, što su, ne znam ja, ove ili one sile označili srpski narod kao metu, bilo veliko iskušenje za one koji su mislili da će sad odjednom Srba nestati. I sam naš povratak u stvari potvrđuje koliko smo mi ozbiljan narod. Vladiko, da nam kažete, saborni hram u Mostaru počeo da se obnavlja, situacija trenutno onako kako smo je zatekli prije nekih 2 mjeseca. Da li će biti pomaka
sad kad ste došli ovdje? Neki naravno kad je izgradnja u pitanju ovdje. Da, treba imati u vidu da je došlo do krize ekonomske, ali obnova dvora, hrama, naših porušenih kuća kojih je ovdje toliko puno, kao i manastira Žitomislića, crkve u Blagaju, u Bijelom polju, u okolini, sve od Čapljine do Konjica, pa i ti Prebilovci koji su tako važni za nas, je veliki izazov. I kad postoji veliki izazov, čini mi se, onda postoji velika šansa da se taj izazov savlada. Samo ako smo svjesni izazova i ako smo svjesni odgovornosti da stvari u istoriji nisu tako jednostavne da sad neko može da, ne znam ja, na bilo koji način, pa čak i, ne znam, istrebljenjem ili ubijanjem ubije čitav jedan narod, a jedan narod tako koji je duboko svjestan svojeg identiteta i vjerskog i kulturnog i nacionalnog, i u tom smislu ja sam potpuno uvjeren da ćemo mi sve obnoviti što smo započeli obnavljati, ali to sve treba da ide i sa obnovom života. I to je bio naš cilj i to je i sad naš cilj i taj naš cilj uz Božju pomoć ćemo ostvariti zato što on jednostavno ljudski i hrišćanski. A kad je takav cilj, onda će i Bog pomoći. Moram priznati nešto što možda nije vladičanski, da je Trebinje grad u kome sam ja bukvalno odrastao. I negdje je rekao naš Jovan Dučić da čovjek nije iz onog grada u kom se rodio, niti iz onog u kome umre, nego onom u kome je proveo mladost. U tom smislu, ja da odem i na Mars, ja sam Trebinjac. I to je meni u srcu i uvijek ću se vraćati u Trebinje i mislim nismo ni daleko ni na kraj svijeta, ali u svakom slučaju duboko sam vezan za Trebinje i tamo ima mnogo posla, mnogo stvari smo započeli, mnogo ima kompleksnih stvari, ali ono što sam uvijek govorio, Trebinje je jedan od najljepših gradova na svijetu i ma ko da živi ili da je živio u Trebinju, jednostavno ne može bez tog osjećaja da je to njegov grad i da je njegova prijatnost, a kamoli ja koji sam tamo od tog početka nesrećnog rata i za čitav taj rat i tamo sam bukvalno odrastao i čini mi se da kad bi me neko pitao odakle sam, ma gdje da budem živio, morao bi reći da sam iz Trebinja. Vladiko, zahvaljujem mnogo na ovom razgovoru. Hvala vama.